third termer he board member Carlo Loreto. He was only 31 years old and may liher nga sangguniang panlalawigan member para itong 5th distrito itong Leyte atong tuig 2004. Hapag kaya na magtatapos na ato niya ikatulo nga termino ko mo magbaralaod ang probinsya. Haedad nga 40 anyos, padisa na niya kapas kumo usa nga abogado nga an iya haros magsisiyam na katuig nga eksperyensya ha politika. Kumo usa nga respetado nga magbaralaod. Hiya indiri awos nga material ha politika. Nga kumbaga diri magbabalyo iton huyop iton panahon. May adagada pag-uunhan ni Carlo Loreto, halarangan iton politika o sigunta na ito niya political career. I am humbled by Gov. Ikot's vote of confidence, and coming from Governor Ikot, dako itong butang, because he is really a man with whom ordinary public servants like me should measure up. Achiever in Go, and really he's a man destined for even greater possibilities, and when you see somebody like Gov. Ikot, when you see greatness, you cannot help but want to be part of that greatness, so I'll be honored to take part in the next administration, with Gov. Ikot on the side and his endorsement. Ginmabanabana nga hiya ito na probable running mate ni Dominic Pitilla yan ang 2013 election.